Mä oon Markus ja tässä on mun Scooter Check. Eli punaiset Audi-softit, vitu pehmeet. Sitten täällä on tällaiset Audin alumiinivaarendit, vitu hyvät. Sitten on Dissinal 2, metalliliila, 6, maksu 50 €. Sitten on tämmönen Sacrificein Shinobi SCS, sininen, aika hyvä. Sitten on Tilti headsetti, liila, aika smooth. Sitten on mikä tää on Sacrificein Forkki, Bionic, tuolla lukee. Ja tuolla. Ja sitten on Proton mustahopeet, renkaat, gripperit, dissilaakerit. Mitä pyörii? Pultti. Tommoset hyvät. Sitten on Kosin nekki. Urban Artin Grippendagel. Se on korkkigrippi. Se on Grippendagel. Sitten on, ei oo Kosin jarru, vaan joku Flex Break, tämmönen hieno AC2. Joona musti. Sitten on toinen gripperi täällä, dissilaakerit. Tommonen. Sitten tällainen pohja. Kosi. Ja sitten on tämmönen hieno temppulaudan pudotus. Vitu joo. Sitten tämmönen Tanko headset-testi. Tää on kyllä ihan vitu. Noniin. Joo! Toiseen suuntaan. Noniin, klippei. On ice, hitting on this shit, take heights and fly kites. Live my life, swim out to new heights. All you want told, homie, must be nice. Still not sure what the hell that's like, but my fans put my name way above those lights. What you know about getting big without your hometown? What you know about 9,000 people, my whole town? Shut me out, but they know now. Wouldn't buy, but they sold now. I did the work, I took all the dirt, now I call the microphone home. Wow. Damn, shout out to the fans. Heard the truth inside the music and they gave the kid a chance. She just liked the image, no she really ain't a fan. I was looking for that love, but you don't know who